Kuma mathaa ma kiroko ugitiri wa tindo gacirithitio mwena wa Roysambu na makiria kanitha-ini wa Jesus Wina Ministry kuona mumo wa Gen Z niurabangite mururungano wa kuregana na mushango wa President William Ruto wa milioni 20 kuri kanitha uyu uria uri rungu wa Bishofu Edward Mwai. No ona kuri uguo igongona ndirithire na mbere utamutugo kuria Bishofu wa kanitha uyu Edward Mwai akomithitie ateti nyondo wa kuhuthira mbeu njithi kumuguoyohia hamwe na arumiriri ake. Hapa viongozi wote wametembea hapa, si ni kweli? Kibaki alikuwa rafiki yetu, Uhuru alikuwa rafiki yetu, hata ule alikuwa deputy alikuwa amekuja hapa mara tatu. Hata Ruto kukuja hapa ni president wa taifa la nchi ya Kenya. No mathaini ma miaraho maundu macokire gucenjia thutha wa mbeu njithi kwiyumiria na kuhinga barabara muthiururuko-ini wa Roysambu na gwakia miaki magikumithia President William Ruto na Bishofu Mwai ni undu wa kwamukira mbeca ici. Mimi najua ni akina nani walikuwa wanawatumia, nilijua, na hata leo asubuhi hata kuna wengine walikuwa wametumwa, na wote hata wengine wako hapa wameshikwa na masimu, lakini mimi nimewasamehe. Na thutha wa mai gukira mutu riakinya ihinda ria kaguru ndeithia kuria maabitha a borithi mahuthirire riera ria kuruta maithori niguo kuharagania mbeu njithi aya na kumeheria hakuhi na kanitha uyu. Mbeu njithi aya ni makomithitie uhuthiri moru wa mbeca cia muingi riri bururi ugumirwo ni mathina kiondorita na a Kenya magithie na mbere gutangika. To voice out my frustration because I'm not happy with how things are being handled. You know, when something is being done out of blatant disregard of our plight, and then we come to see it being shown off in church, then it doesn't feel good with us. When we're seeing money being donated and then we're seeing people having to suffer somewhere else, that doesn't sit well with us. Hau kafere Mwai niaugire ndarerira kwamukira uteithio uyu kuma kuri mutongoria wa bururi na handu-ini hoguo akauga nioheire a Kenya othe aria makoretwo makimunyururia na kumukirira ni undu wa itua riake kwamukira mbeca ici. Niwasamehe, nilikuwa natumia kwa mitandao ate nimeandikiwa barua, nimewasamehe, but watakuja kujua siku moja. Haya, kitu kingine, kuna mtu wako ananijua, amenijua sasa. Kiumia kihituku atongoria a kanitha uyu nimeyumiririe gutheria hamwe na mangi gwikwoirwo kwiyukia gicunji kia mugunda wa ruhonge rwa maabitha a mbirarũ. Urugamiriri wa kanitha uyu ukiuga mugunda uyu wagurirwo kuhitukira ngombo kuma kuri bengi ya Equity mugaru na muhuhu uria ukoretwo githeremio. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadũrwa.